Kajingjur jong kala hakini ki kendiat sngi kala penlong ki babun ki jaka ban kemding. Mentaka sngi ru hakalai tarik uyayong hajar pusau kumba khatwei baje menstam. Kladon sakawei kajing pluding kabalaja hakadong saumer shiteng apa shilong kabala bu jingma ki pat nong shong shnong barokawei. Habayo banyakran bat ki katu kat ningut ki nong shong shnong. Kilaya thu bakading kabalawan kadai kabala klang na shiliang lum joga shnong. Bat kawan pur pat sahasenda yang beriu kabala pensir mensia mikitra yang bat kinong shong shnong. Hakate gajing plu lasa kiru ba kading kala bamdu ya kawe ka pengkhana yang beriu kabadan hamar senda jong kate ka klau hadu bakanda kala depe. Hakane gajing ja nakaliang kinong shong shnong kila pentip syaki kali pelibding bat marmar kilawan bante lakam ya gajing pur jong kading bat ban pelibno. Hakate gajing ja kam shamar dan kanu gajing ja kabas ngosi. Ini pencana badang long am. Kalau yang kanu baca ka. Tuh, padahal kamu. Dah. Buat ah. Awak me, pani lo soka. Cek maro jaga me. Jaga me tahu ni. Di langsung lantayan, dia iba kalau udah tekan tinta, udah ngawan pet itu cekum tay di dunia, ada apa di bakal ada ke ngawan mawe sendiri, ngawan mawe kala, koi geding hande, nang koi tam ne, saya pertama kala, macam sendiri lah. Buat kapan kena jadi pina pelengkap. Pelengkap. Bahan dia menjudan besar kan, siawan saat yang tenggawan bisa lantai nama baik terasa penting tu. Mengalami mana cuan kai kudo na wan kai wan ba sulong ba kha ni Kamu tadi kawan ingkong ni yupi. kawan ingkong ne Kemudian ada dia kaying lentang lah yang nak kemana? dari dari letang kamu kala ing letang apa lapoi hadu ni ki ding dayang meneng ayang tang tu kala aktif kerja ding tu Kipun api kinok ding na kemana? kidan bayar phone te ngaruh ngapa phone di kongsi cuma phone dia phone ya paisnya Dun ba thang na kemana kan ding pi. nang bang tiba namar si serum yo le se gidon ki bayar pen kuit ta namar ka don lum jentat ta mastia te yo di bagi ya pen kuit lum tu ta ka organ sa bagal air ka jor munde ta yo di ka ta Hidup kena bila akun berkelip dengan ding. Nila yami udah senang kata ya lah kabur kabur pan ya dah yang kena dah isne. Umpor ki sentek boya bu pelang iya ro wilayah persiang ban the itu kerang yang kini kerang bahkan lah ban kading tu. Ni pendiri song marjan pada mapang ni tinggal ni kepala ban garap itu ni masak ni kan pelau ni. Kena kadang saumer, kena kesenang kadang kesenang saumer pulun, tabang iha pak kesenang saumer sekeng, kemudian kadang saumer sekeng mengikat. Kemudian ada melak bantai lakam mana kading kalak ban bam iki. Kalak ban bam kayu. Kejengnya tristom kini kibayadan ginang belah triyeng iruk le tristom, le ikiu na jirang yeng pen kawang ni ko tidak ko nang tu ko muk le dalai tu.
Tegla kawang no isi kapi yang isi klau Kumbaong no hendak 10% na kasih sepak telah ayo kira apa nak badal nak ini kapi yang Jadi batang nyut na batang ini na. Namtu batang ini nomor kading kawan na satai silang stai. Stai siliang kam desu ke somer. Yang kota stai kalah kamu kolot stai stai. Yo yo ini kok. Di inang kong gini bahasa sini di marjan neksa was. Nang te marsen kemding ikut itu te kadem kalau apa sini berpenting ayo ini ayo ini. Dai bakal ngriat saya mau sakiu ka dik sakul. Dai na kalau longrian. Kariat na kamadan ro kata kam don cikne ya kading ke penjur kading kading ka air. Kading ka air ke penhe ya kading kanang ra sijurang. Ketika iya ka ba ing kam Ada kayeng ya kayeng tak sampai kayeng. tak kena. Kena tak kurang. Kembali ke yung ya Arab kemudian ada nawang yang gitu lah nawang ayun itu langit bodi kita. Kalau nasatai kidan betangnya nak satai sesilang lanetip mono hang dusuman nasatai silang. Ah. Dia nasatai ulum nasatai kating kawan pe nasia bejur ler. Ah. Tekal air kawan be untuk sini. Kawara ikading ka rengkang nang tai sini ka sulit sini buat. Put ka ding kala arham ha kan minne ka. Mutur suira ketika we yang di kinalite kala ini tidak malam. Ha. We ba kadang kena kat yang ngum kinantang. Kading kala arham kala angat sekatun lagi dong. Dan bok ba ko nang ya the kawan ok bukit ni. Ala ban bukit ni. Bakal beri awan. Akli kelawan itu. Penentang di kebahan ini kalau lusuk. Jadi kiawan naga. Iya. Nah, senimanan.